dong dedet palimunan rap sepi tuara bali mutlah
Sesuka di dewek memarakan dini di jagat Erlangyo Pura ngiring sepemadak ide Duagung Sang Prabu Sanem ngamal jagat kelintang wicaksana ide Duagung ngamal jagat ide gemar impah loh dinawi asing tinandur sarwa mubu asing tinuku sarwa murah liang pai depan dewek memarakan diri ide Duagung suejo banyak subakti ngujang mel-mel pedidia paling melah jani ngelah para adi badan iketut kartalo sintan pesu koloni malunan ragat durinan dogel jani paling melakal kaukin jani God bangun subuh
lemah benar lautan Maknasar ring sesana Asti diring sang yang widi sing yang caing mensap tekeni dosa yang Waras putih Mabani dam ragam luwe Engken beli hujan-hujan beli ada orang ayah sih itu jalan jadi engken pameciri ayah-ayahan beli ya gending deh beli oh gitu nah lautan dot Swastiastu atur didyang majeng ring semeton sami pangkah didyang mengaturan sesolahan calon arang Nidyang wantah pangi tebal pajangi beri dadange tamat didyange kelintang ledang ugi ngapurayang jalan jani melajak megama Samilan maigal-igalan Kepedikin babali hape Kita masin mati topan Lestarian budaya Bali Apa tusin ketinggalan zaman Lestarian budaya Bali apa tusin ketinggalan zaman kamu kita beli oh dengar waduh beli sih mungkin yang beli apa beli melajah beli ajah yang sama gening beli nak engken kuno kan nah ini nopo pesuan beli jagilang na dan beli yang tengah gitu dot oke ini model beli dini digumine sing adoh sayang sujati dini digumine sing adoh sayang sujati jangan jangan tuwa jangan mati jangan liu sebut atau Beliau. liu Mas udah jadi takilin udah kamu. Mau nak, namun kita jalan deh kira. Pada gancangan jalan nih kan kau japangan
dia beda kadik banyak palung Joko Dewa ratu. Padut dia ratu parekan kalau Joko Dewa pendatang. Jepung titiang itu buang wujil Nggih, titiang ratu. ayo kita tunani umpar ya Nenten sanang ratu titiang sampun saya ke ratu yang rese pemedal palung ratu. Ibu lebih prayo atau tanya kelawat itu makro. Awak ratu punika sane lungsur titiang tel pawecanan palung Joko Dewa. Durus ratu durus. Ye, Inggih titiang. iyon mari Durawati gurun kaya kok. Nah begitu beli pengendikan itu benar palung ian alihan saya rek jagat Durawati caranya itu kita layangan itu. Ayo ratu yang saya ring Durawati palung Joko sekali sang yang sekali Dewi Kresna palung Joko Dewa. Daging ratu. Iyon mari Mudra kakak kaya kok. Ian ring samudra beli. Nawang titiang ratu puniki wenten penyeruan pedak tangkel ringangan palung Joko Dewa. Ledang jalan pawacana palung Joko Dewa. Kita waduh. Dading tengah ngelatri apa tu? Dong nyai, lu hajak dak dua, teko kene tengah lemang, men ada apa? Nak muda lu, matut nyai kini tu sampai. Nawang ratu, puniki wantah utusan saking pihak palung Joko Dewa ratu, ngaturan rayunan ratu, ring tengah lemang puniki ratu. Hah? Iyan mo kau dah ulurkan out. Uang suka kendali. Si bodingah nyai lo, pengendikan itu berdarah dua agung sing kayun, merayunan tengah lemang kene, paling belah kamu walian, belahan lo, yang ngalekan lo bangun. Lihat. Nawang ratu, nentan burun ipun ulakan saji pun beda, tapi kayun paling Joko Dewa. Oh, iyan mo ano? Rasanya parang Udah nyai bengkung lo, kamu yang ngalengan bangun lo, ulakan wali lo. Nawang ratu cutak ipun nentan burun, tapi kayun paling Joko Dewa. Senyap itu. Daging wisio, cetit daging rayunan punika ratu. Iyan nika yun palung Joko Dewa, menjantan ratu, pedang palung ratu. Racun dagingipun. Oh, ini kau di dalam kembali ada. Nggih, ini becik walian sampun rapen palung Joko Dewa ratu. Ini dia bayi mereka sebenarnya. Mugi jagat palung Joko Dewa ngemamukan kerahajengan. Itu kita ngawin di dalam. Menjantan sampun ratu rapen palung Joko Dewa sane ngawin. Ada itu kita ngawin di dalam. Ayo.
Lihat muka dong. Inggih Bang Yang tiang nangkilin paman Palung Mojo ini. Nangkilin ada Gusti Patih beli. Subuh di Karangtang. Puniki ida dua istri sampun metangi ledang angkel Palung Gusti. Oh, bareng-bareng jago. Inggih Bang Yang tiang iring akan Gusti. Sama kena yaki pada peninjau kerbau. Inggih nawak di tiang ratu dua istri. Ampurayang pisan puniki paman Palung Mojo Dewa pada dangkil mangdedan kecakra untuk bawan Palung Mojo Dewa. Layoy nalika raja nepati prapta kaya makin apehan. Asa punika Gusti Patih, saperau Gusti desane makin nami wenten urusan motor ide bagus istri Gusti Patih. Rata iki kangkau boleh dinuduhin sanjang benar. Muing sepenangkilan paman Palung Mojo Dewa kadi mangkena ratu boyo wenten dia suwanta kautus anduk rakan Palung Mojo Dewa ratu. Oh, bebrayo hawang sulak. Naring Palung Mojo Dewa kenikayang mantuk rahinane mangken aja bos ratu. inilah satu sirah negeri anu pade kenapa. Wah, itu bagus. Dados nepuput ratu atur paman Palung Mojo Dewa kadi mangkin napi kayun mantuk napi nenten ledang ngedelan pawejana Palung Mojo Dewa ratu. Iki sampusane kae banyak kuwi. Nyai Ratna mengalih. Apa gerasan itu? Subuh dong, subuh Nyai merasa. Wah, ayo kita ngobrol. Nyai mulai apa sih? Inggih Bang Yang yang men di dua istri. Ledang, ratu mesti. Jadi tugas menjaga ini. Apa di dalam mengalih sebuah bertekun? Antong mesin, dia ada musuh. Ini dari kunci mesin. Apa di menekan kayu.
Tadi ada bunyi beli, ada bunyi suara di langit terus mirip ada aneh wirangan dia iran kembali. Aduh, mirip Gandhi Sakti. Kapan kamu bianak iran kembali? Ayo menguranan. Sang demian kuno sayang tuh, ya ada musuh kuning kan kedane cepat. Dari bak makan asam bunyi sayang suram sayang suram jangan kalau si wado wirangan kakak domia mat ayah ke mapan musuh kami naung musuh kamu nawang pawai sesem domir kuno sing dadi bulas dia namanya
Ya.